paistab, et Trump armastab Putinit. Et kui nad on sõbrad võib-olla, siis ei tea, mis edasi saab. Rohkem ma ei oska midagi öelda. Mums visiem jāsāk domāt pašiem ar savu galvu. Un visiem jāsaprot, ka mēs paši esam atbildīgi par savu likteni. No hullemaks on nüüd läinud ju. Me ei tea ju, mis siis lõppkokkuvõttes tuleb. Ikka on õudne. Ваше чувство безопасности как-то изменилось? Мое чувство безопасности всегда было на низком уровне. Man liekas, ka Latvijā neviens nevarētu justies sevišķi droši, bet būs viss labi. Momendil mitte, aga see turvatunne hiljem võib välja lüüa küll, jah. Keeping these troops on the eastern flank of NATO in the future. The Baltics